Say man so ho baabi no mu ye Galamsey no. Say Burkina Faso for ababa be guma. Omu use cyanide. Apart from mercury nene lead na yenyan wie ye na yen kan ho asem ye no. Say no baabi aduru ni say Burkina Faso for no the cyanide asababa be guma ma. Say Galamsey for no use cyanide. Burkina Faso for no e the cyanide ababa be gum e wo manso ho. Galamsey for omo the cyanide ababa be gumu Ewurade Nyankopon. Unim cyanide eye poisonous. Ye ka poisonous a. Se unhumi bi kura utimi wu. Cyanide. Unhumi bi a utimi wu. Enti enye ade a ye manipie eno no answer na beba krom ha no. Big mining firms ni te say bia Anglo Gold ni Newmont ni nasefo no. Answer na beba no. Just when yan krata e banso a eye order enye easy. Enti eye controlled substance ni say ye manimpie basa because e paye betimi akunipa. In fact, cyanide bako unya di tu ensuo ma ebetimi akun nipa be cyanide no akwete se camphor unim camphor ana hu camphor pen je pe camphor na mencho the way cyanide no esitie sa Burkina Faso for ne the cyanide a omaye ne nkruwa saa eti wan hu abeka se camphor me say are so dangerous, are so poisonous. Se see a make us a metimi a catch on authority say your investigations are your koye ye say manso cyanide no apart from mercury no omusu say cyanide no mude eye nneoma e wo so mude ye say ye ku ye ho ye wie ye ho e wo cyanide o. How does cyanide kill? Any idea to no tie cyanide immediate sentence say ebi ko mu a cyanide ni bi ko mu a de ye nie utibe ya oya ase obofuno wani so briw no akoma ebo ne tem se eduru ba bi na wantimi ansolve a de etimi banie utimi buhwe utimi wu utimi kokoma unya wahra watimi si abusia sama make ya rehosem ebia wonti ase aha say na cyanide no ayete se camp o maye ne te se illegal ones no maye ne te se camphor ni bi ne de ato ano abusia say manso apart from say illegal Galamsey for no mu yang se bi nsem no mu kuye no be bia duru ne se Burkina Faso for no na mebo police for immigration officers any district assembly no mabaso omo boy adwuma pa atwema kwa oma district assembly mebo mabaso ni dwumadi omudi ni security a omo wo ho any mpanyifo omo wo ho Nyankopon hyira mo ne adwuma mo bo any nananom a oma wiata so se o make sure say sa awudro awudisem we o mbejai abusia se wonim de make ya me say Burkina for no e de cyanide ni bia ba be count say eno na ma mencho de wa musiye no ma me fa nko Facebook ye nhwehwe mu no say ne ekọ capture enti mu amoye cyanide no na munim say ye nim but ye drone no akache mu ye de drone na hu ba bia mo ye sa awudisem no we are going to kill you when we meet you ye beba be kumo Burkina Faso for no mpacho bra be hwe de wo mu say cyanide no ye investigation so call ho no we enomo ye de wo mu say cyanide ni chemicals poisonous we obey na wutimi wu aha fa we to o mame fa say eto mame bra Facebook ne be hwa ade she de we Burkina Faso for ne ewo manso a wo mu ye cyanide na de ehunu ne say ensuo ni na wo ensuo na etene no matimi anya bia anom no mansofo mikromufo anya bia anom no Burkina Faso for no e de cyanide no egu nsuo no nom de ye mining enti hwehwemu kakra ye kohu ye ne say boho eye ebura na ye nuanom mo wo manso atu no say cyanide ni bi ekom
Nhyira FM. Inti enche 104.5. enche ebusia ene me se me hu de menka me wra ho hwe Burkina fo na hwe yensuo no ene omo ye cyanide ni wo mu enti omo wie a na omo de akoma Galamsey fo na ye enwoma basa se me nu mienu mercury na yenya wie ye no se Burkina fo de cyanide abegum ena se yewu nti brafel na be he omo ye ya na asepe akogu ensuo na yentimi nya yi no kan katisi obi na make sure say Galamsey for we are going to kill you che omu say bompaye enkrasefo wo mu di ewu no omu say bompaye omu fra kremu ewo ho omu nyina ye Burkina fo so fa omu ya chi omu no ye Burkina fo because say Burkina no illegal means and ometutua look at it she sign at no and how close me say no ye kwa capture na me ma me I was saying betra ha ne kasa mu ye die ntie o woto na ye MPP ne NDC a me ka wontie ye de cyanide in toast ne be bram wadi ye de cyanide je ne be bram wadi ye de cyanide plantain be braw ye de cyanide cassava ebe braw ama wu wadi e wa adum obekwa akoton wadum ene adwo so ne kejetia ye de cyanide nyoma ne be braw enti wo de e ka no memfa ho nya hwe Mebraho I say entokwa na yekoye ni nyina aye cost 90 de bia no mani abra me kan aye cost 90 because ade no anye se mebraho cyanide is poisonous enya ade obetimi afa ne simple me say kamfa wo de hwe kamfa ba kokura to ye de ba ko barekase baby barekase wo no se de ba kokura to ma obi obenum sad obi abewu sa cyanide no na World War II any World War I no omode ko Germany for ne British for nya ntokwa no sa nyoma ni bi chemical weapon no we bi na no mu use omode adro ento ko Germany mpo a after 50 years no Germany for kra omunsuo no eye clean no Germany ni bia ni ho a obenum tap water eye pipe munso Germany for musuro opa Germany buso bia normally Germany for moto inso a eye squash inso na ayete se we bie ayi soda so no sanso ni bi na Germany for no because be 50 years no ye de edro ni bi gu o madie mu ma dodo na num ye wuye enti da so gina o magina mu se o mu num a ye kwa ne enum ye Ghana fo ye kwa ne enum ye fa ho be ye niska she ye bie pipe no ne anom no mrofo ne hwe ye de bottle because bottle ne boarding o ye to bottle na ne boarding de bia ne betimi ato bottle sa nti ye kuta bottle ne anum wi a ne ye bie pipe no na ye de gumo na ni fe no ne de no enso omo so omo nom ene ye se ye de benum awu ba bia free ba ne de ye mfa hu ye benum awu Mamini Nhyira Sasaredonko award winner Galamsey